Motswana wetso o tla ke go dumedisa ke go amogela mo dikganyeng tsa Botswana Television e le tsa nako ya boraro mo motshegareng o ditlosa jalo ke nna Lucia Ramasu ke na le ke le ponye ba bitseng o ka thusa dirana ka puo ya diatla le thato Khosimore a le malala la tsa go natsa metshameko mo tse di gogang go pele motsegareng ono puso e mo maikaelelong a go babalela le go tokafatsa seriti sa bogosi lefatshe la Angola le ikaelela go letlanya lefatshe la Democratic Republic of Congo le ditsuludi tsa lekgotla la M23 go tsa metshameko lekgotla la Auska Region 5 le simolodisa mananeo a metshameko a tokafatsang seriti sa bomme Motswana wetso o tla ke go dumedisa gape tse ke dikgang tsa Botswana Television tsa nako ya boraro mo motshegareng o tlisedwa ke nna Lucia Ramasu di gasa ka tlhamalalo go tsa toropokgolo Gaborone Opegong ya etapele Tautona Advocate Dimaboko le baeteledipele ba bangwe ba mafatshe a lekgotla la SADC ba mo phuthegong go buisana gape ka kgang ya maraganateng a lefatshe la DRC e thulantseng masola a lefatshe leo le lekgotla la digwagela thoko la M23 sa le ka nako ya phuthego e fetileng e neng e kopanetswe ke lekgotla la SADC le la East Africa Community ga go ise go ke go nne le phetogo epe thata ka lekgotla la M23 le na la tswelela la tlhasela la DRC go solofetswe gore gongwe phuthego eo e betla tsela e botoka ya go letlanya mo go tsa dingwe tona ya dikgalo le tsa ngwao re ke tlhalefile motshegwa a re lephata leo le ikemiseditse go babalela le go tokafatsa seriti sa bogosi ka le bontlha bongwe ja botlhokwa jwa lephata leo o tsweletse a re puso e tla dira jalo ka go fa dikgosi dithata tse ka tsone di tla tlang ka ditsetlana tse di tla tokafatsang ka fa dintseng di bereka ka teng Ramotshegwa o na bua le dikgosi ka diphetogo tsa puso e ikemiseditseng go di dira mo bogosing a rutlapego ka ke o lebogile re dipotsane Ramotshegwa a re go ga dikgosi dithata go ka thusa la seleno go atega mo maitamong a lona go nna le dithabololo tsa senela ruri le go hokotsa phudugo ya batho kwa magaeng go ya kwa ditoropong o tsweletse a tlhalosa dikgosi di itse morafe wa tsone botoka ke ka moo ba na le bokgoni ja go taka mananeo a ka tlisang diphetogo tse di ka solegela merage ya bone molemo ke gore jaanong ba nne le seabe thata mo go tsosoloseng le go rotloetsa ngwao mme re sologela gore magareng ga tsone re be re bona meleto ya ngwao mo dikgaolong kana mo metseng kana mo merageng ka go harologana mme rona re ta ema maiteko one ao nokeng mme ebile tsela ya go dira jalo e ka dira gore meleto e mengwe le mekete ene ya ngwao e be e dirisiwa yaanong go dira papadi ya merage eo go ithabolola jaaka re dumela mo community led development kana re dumela mo goreng merahi le metse e nngwe nokeng gore dithabollo di hethiwe gone go ke bona e le gore ka e ka re go tla siana o gakologa le gore tona ga go bone go buiwa ka dikgosi dingwaga tse dintsi ga re le mo foramong e ntseng yana tla go dikgosi tsa rona but on the ground ga re tlhokomelesege re le dikgosi mme nna lo a sologetsa gore go tla nna jalo lo sologetsa gore go tla nna jalo ne ke le ka go bua ka bogosi act gore ga e bone go penda mme ka ke lo bonang ka teng e tla re mo bogautshwaneng go siana go tlhalosa go le botlhokwa go kwala ditso tsa merafe yotlhe ya lehatshe leno go thusa ka nako ya neelano ya bogosi gosi go na le thomamo le thomamisego ya gore e a tsala yaanong morahi wa bo itse bone gore gosi ya bone go tsile ka tsela e ntseng jang gore ba nne le kgosi mme go senang tsamaiso eo ya thomamisego eo kgosi e thongwa ke morahi bone ba ithopela kgosi ko kgoteng rona re le ministry wa local government and traditional affairs tiro ya rona e tona ke go reetsa morahi e seng go tseela merahi ditshwetso kwalang polelo e tlhalosang ka bogosi ja lona gongwe le gongwe ko le leng teng e nne document e le kwa teng ka constitution ya bogosi ja lona gore bo tsamaile bontsi yang history ya lona ntse le tshidile o bo kwalela gore le bongwana ke ba le borangwana tsone ke ba e be se tlanywa e nne ka molao gore document ha mongwe a robala ga re botse ope
Ramotshegare ke taelo gore dikgosi di tlogele tiro ga ba hita mo dingwageng tse 60 ka ba bo ba bata dituelo tse di buang ba direla puso ga ba tlogela tiro. A re ba ba tlogelang tiro ba tla busediwa mo tirong ka molao wa bogosi o supa dikgosi di ka tlogela mmereko ga ba hita mo dingwageng di le 62. Ke o lebogela re dipotsane Botswana Television Gaborone. Baithaopi ba le batlhano ba kwa lefatsheng la America ba ne ba ikanisiwa mo lenaneong la Peace Corps e le sekao sa tshimolodiso ya tiro ya bone mo lefatsheng leno ya go kgaogana dikitso tsa bone le beng gae. Moemedi wa lefatshe la America mono Re Howard Van Franken o gwetlhile baithaopi bao go dirisa sebaka se go tlhabolola matshelo a Batswana. Baithaopi bao ba dirile dithuto tse di farologaneng di akaretsa tsa boranyane tsa kgwebo le ditirelo tsa madi. Monica SETSWANA ka dintlha. I will well and faithfully discharge the duties of the office. Lenano la baithaopi ba ditirelo tse di atologileng le tswa kgakala le ntse le leta palo e rileng ya batho ba lefatshe la America go ta mono gae go ta go kgaogana dikitso tsa bone le tšhaba eno go ba rutuntsha le gone go gwetha kgolo ya megama ka go farologana. Setlhopha se sa baithaopi se tla tsaya ngwaga se le mo dikgaolong ka go farologana ba thusa makgotla a ikemetseng ga mmogo le mo metseng mengwe. What you do is so important to the United States. It's important to Botswana, but believe me, the kind of retail diplomacy that you do, the sort of village ambassador. Tiro ya lona e botlhokwa mo lefatsheng leno, mme ebile e botlhokwa thata le mo lefatsheng la rona la America. Ka jaana e fetola matshelo le dikakanyo tsa batho. Ke le gakolola go idira ka bojothe ka ebile lefatshe leno le hapegile mme ebile le batho ba lone ba le lorato. Really make the most of it. Put your phone away. This is a special place, and people in Botswana are special people. There will be days ahead that are rewarding, fulfilling, but there will also be days that will test your patience and resilience. Go ta nna le malatsi a thata mme ke le gakolola go tshwara ka thata. Ke itse gore letabo le na le seabe mo go diseng ditharabololo. Le gone go ithuta mo ngwaong ya batho ba mono. You don't have to navigate a new culture. You get to learn from it. You don't have to tackle challenges. You get to be part of the solution. Banana le bomme kwa kgaolong ya gantsi e tla nna bangwe ba batla akola maduo a lenaneo le. I work for companies like Nike in Amsterdam. I also work for the Coca-Cola company in Atlanta, as well as Google out of the Atlanta office. So always working in developing. Ke berekile le di-company tse di farologaneng kwa America mo go tsa maranyane. Mme mo lenaneong le ke a go bereka kwa lekgotleng le le ikemetseng kwa gantsi ke rutuntsha banana le bomme ka tsa kgwebo. Entrepreneurial skills and with basic business skills, with accounting and finance, with marketing and structure, organization and leadership. Re sa le foo go tlhalositswe ga baithaopi ba bangwe ba le supa go tswa kwa lefatsheng la Mozambique ba tla thusa mo lenaneong la twantsho mogare le bolwetse jwa HIV and AIDS ga mmogo le go rotloetsa botsogo jo bo lolameng mo bananeng. I am a Peace Corps volunteer. Monica SETSWANA, Botswana Television, Gaborone. Mo palamente wa Kavango East re ga ba tsholwedišo go rotloeditse banni ba metse ya Sekoromboro Ngarange le Mogotlo go itirela lekgotla kgotsa go nna bontlhapongwe jwa le teng la Dikgang ka le ka direla morafe madi go rarabolola letlhoko la mo gae go hetla mebereko le go tsibogela mathata ka bonako. O buile se kwa phuthegong ya kgotla kwa Ngarange. Tiny Tsukuru wa latela. Mafelo a bontlhabongwe jwa noka ke mafelo a na le ditsatlholego tse dintsi thata mme go tsosolosa trust ya Dikgang ga batho ba Sekoromboro Ngarange le Mogotlo go nna nkotswe go ka ba fa sebaka sa gore ba kgone go tlhabolola metse ya bone go bereka le gone go ikemela ka dinao. Se se molemo mo nakong eno ke go phatlalatsa komiti tse dintseng di le teng mme ba tlhamedi sele le go fetola molao motheo go tswelela fa go neng go engwe teng. In the next 5 years mo dingwaga tse 5 ke batla go bona trust e emeletse le theogela batho ba Ngarange le Mogotlo le Sekoromboro. Trust ya nna e tsogile nna le kolo ye le thusa nna di tsumpelo e thusa sengwe le ngwe se tshwanetse le se dire yaka bo OCT go Seroka ke yone keletso ya me go bona maga yone a le mararo a kopane a di le trust yone either le format trust go pieko kana re dumalana gore re tse itike re amende molao motheo re thope sente body e siame e tatsa maisa dilo sente
then yele kwa le yone a be ithopa molao motheo ke amenda molao motheo wa yone sente a be ithopa maloko then a be re le kopela madi go thokana le gore yana re phataletse dikomiti tse dintsi di le teng a ke re molao motheo o ta bo yana o sa re bone ditsamaiso tse tsotlhe tse re tshwanetse gore re di sale morago mme ga re senwana re di sala morago ka tumalano ya rona le lona re le puso re change re bankanya re taka tse dintle tse di ka re isang ko pele ra go aga ra go benefita mme ebile ra go rekisa ra go itirela go nte go itirela le fa go ntse jalo banni ba metse e meraro e ba dumalane ka bongwehela jwa pelo gore ba tla tsosolosa Dikgang Community Trust. Dumela gore parlamente ke motho yo le gore o dirile thata ka bojanala ke motho yo o dirile thata ka di-trust gongwe a ka re thusa gone o rona re palelwa teng ke tla gore go siame hela yana gore re bolae ga go a siama re tsosolosela re bankanye mo tshwanetse re bankanye mo teng ke tatsegela gore ke dumanana le kga ya gore the existing trust e tswelele go ta bo go le mothubo gore ga re ka re tsweledise di tla bele go baakanya gale le gale ka bokhutswane ne kere gongwe ke lebogele sen parlamente ya sa tswa go sa ba teng yana re batla dilo tse di na dintsi di gola re bona gore nyame go na le maduo yana ha ile re itiketa nna hela e se na maduo ga re itirele sen bontlha bongwe ja maloko a trust ya Dikgang go tswa Qakao le Kauqwi ba supile fa ba ikgwegela morago mo go yone ka ba sa ko lesepe mo go yone. Tiny Tshukudu, BTV News, Ngarange. Tubika go farologana kwa phuthegong ya go tlhodumela tsamaiso e lolameng ya go gweba ka madi ke Financial Crime Compliance ba supile fa lefatshe leno le gatetse pele mo go sireletseng setšhaba mo bogodung jwa madi ka tiriso ya maranyane jo ba kwang ke papadisano e diragalang mo maranyaneng jo bo tsweletseng ka go oketsega lefatshe ka bophara. Phuthego eo e ne e tshwaretswe kwa Tlokweng mme e rulagantswe ke banka ya Stanbic. A re utlwa wa Betsweng Polobusi. Go ya ka dipatisiso tsa lekanana la Secure Frames, borukhutlhi jwa tiriso ya maranyane bo godile ka 30% lefatshe ka bophara ka ngwaga wa 2024 mme ebile lefatshe leno le iphitlhela le mo diphatseng ka go gola ga bogodu jwa madi go dirisiwa maranyane jo bo akaretsang go bipa metswedi e bosula e madi a boneng ka one ke gore money laundering le go rotloediwa ga ditsolodi ka madi go dirisiwa metlhale ya phapadisanyo ka maranyane kgotsa virtual assets. Lefatshe leno le dirile maiteko a go lwantsha borukhutlhi jo jwa madi ka go baakanya molao wa Virtual Assets number 3 of 2022 ngwaga o fetileng gore o itepatepanya le borukhutlhi jwa madi mo maranyaneng jo bo hetogang tsatsi le letsatsi. We've put in place enough consumer protection against fraud and against money launderers and all these people. Batsamaisi ba tsa madi ba tshwaragane le tiro e tona ka borukhutlhi jo bo hetoga tsatsi le letsatsi. Because how do you regulate that which is constantly evolving? Because the idea of the regulation is to say this is something you know, you understand, it is constant, it is predictable, and you know how it behaves. But with regards to this space, we can wake up tomorrow morning and there will be all sorts of changes. As a nation, we cannot afford to take ga re a tshwanela go mpampetsa re le lehatse mo dikganyeng tsa borukhutlhi jwa madi ka jalo re tshwanetse re a tshwaragana go lwantsha matshosetsi a. Fostering collaboration between banks, regulators, technology providers, we can build a secure and resilient financial sector. Go tlhalisiwa fa papadisanyo ka maranyane e helela e baka gore madi a helela a rometswe kwa mahatsheng a sele mme seo se bake gore ba molao ba palelwe ke go batisisa borukhutlhi jwa mohuta o. Cryptocurrency transactions can cross international borders. Fa madi a setsaile kwa mahatsheng a sele re nna le kgwetlho re le ba sepodisi go tlhotlhomisa. We have to do mutual legal assistance, which we know it's a problem sometimes. It takes so many years to investigate crime that has crossed borders. Mahatshe a tshwana le la Morocco, Algeria, Egypt le China ba emise papadisanyo ya dithoto ka maranyane ke gore virtual assets fa lefatshe leno e le lengwe la mahatshe a tsereng tshwetso ya go letlelela papadisanyo eo ka maranyane mme ba na le seabe ba kopilwe go lebela ko pele fa go tla mo dikganyeng tsa bogodu jo jwa madi go itsa manwenwe a tshwana le mananeo a bo ecoplexus a dikileng a tsetse bengkgae madi ka bokukuntshwane. Wa Betsweng Polobusi, BTV News,
Gaborone. Faragatela pele ka dikgang tsa rona lephata la kgaso le tshwaragane le khamphani ya Big Dog Productions le roletse mofenyi wa DBS Roadshow mme wa da mapiki kolo ya gagwe ya Polo Vivo e le nngwe ya tsa tswitsweng ka tsone a sena go fenya kgaisano eo ke letleletse Somele kae ka pego. Dikgwedi di ne tsa feta lephata la kgaso le khamphani ya Big Dog Productions di honetse ditlhako go tsamaya bophara jwa lefatshe leno go leka go ribolla talente ga mmogo le go tsisa kgolo mo mohameng wa bodiragatsi. Patlo eo ya tsamaduo jaaka modiragatsi yo e leng gone a hatogang mme wada a feta ka tse ditsididi phenyo e tla mo letlang go golla albumo ya gagwe ya o ratile e na le pina e a fentseng ka yone ya sebaka. Mo letsatsing le a bo a rolelwa tse a di fentseng legato la bobedi la DBS Roadshow le ya bokhutlong. My friends had to really push me hard. Just join, I was scared. It's a competition. I wasn't sure, But I took a leap of faith. I joined a competition. I went top 40, next top 20, top 15, top 5. By God's grace, by the support of my parents, by support of the voters as well. So it's been an incredible journey, and now a few months later I'm here to be awarded this big prize of a Polo Vivo, which I called Luba. When you are blessed that you can do this with your parents standing behind you, say good. Nana ruso di koloi ra go leisa di speakera ra go tshameka di gigi re buse koloi ka re ga e se leisa di speakera. So the fact that you have family support is a beautiful thing. Don't take it for granted. A lot of us retailed because it was by any means necessary. Khaisano ya DBS Roadshow ine ya nna sebaka sa gore bodiragatsi bolakasele mo seraleng mme jaanong go kaiwa itsitsitse kgolo e bonalang mo mohameng wa bodiragatsi. So re sa meleng go sone re bone passion e ntse go kgathega mo le go le gontsi mme bile be re lemoga gore ba bangwe na ba go kgathatata ba sa ithuta ba sa dikolong mo bona gore talente e ntsi ba tshotswe ka yone mme go a go dikgaolo re tswa go e bona mma re tswa go e ribolola bana ba bangwe setse bile ba listed di album le eno ngwana setsana di pina tse go ra di tshameka kwa re di thule mo di station tse dingwe hela jalo mme se e leng gore se ke batlang go se bua gore ke project e leng gore re bone tswa maduo ko broadcasting services le content re ne ra e bona mo di channeleng tsa rona e leng gore e ne tswa mo thulaganyong e kana mo lenaneong le. Lekalana la ditirelo tsa kgaso le tlotlomedisa maitlamo a go tswelela le thusa badiragatsi go atlega mo tirong ya bone. Re na le yone thulaganyo re na le channel ya entertainment yone hela sa yone ke entertainment ke a banana ke yone e leng gore gona na re ba direla thulaganyo le gore ka ne re ntse re emetse gore re tle ha re leng teng be re ba boela re ba schedule re tsa dipina tsa bone le di interview hela ngwana ka o ha kae o dira eng ndo tse o di a thusa di tisa moko re ba re rulaganya gore ka kopana le bona ba kala re ba founela o ko kae so se ithuti kana go na di master class bana ba rutuntsiwa e se go opela hela o dira yang business jalo jaaka go solofetse paka ya boraro ya kgaisano go simologa mo bogautshwaneng badiragatse ba kgothaditswe go bereka ka thata go ipaakanyetsa seo ke letleletswe so go le kae BOTSWANA television Gaborone. Go tsa mafatshe a sele lefatshe la Angola la re le ikaelela go letlanya lefatshe la Democratic Republic of Congo le ditsuludi tsa lekgotla la M23. Bangwe ba banni ba kgalo ya Goma ba re jaanong ba na le tsholofelo mo go letlangweng ga makgamu ao le fa gone puso ya DRC sa supi fa e tla amogela maiteko ao. Tshwetso ya lefatshe la Angola e tla ka nako e lekgotla la SADC le tshwereng phuthego ka seemo sa itshireletso sa lefatshe la DRC. Motsana wetso kana mabogoding kwa thebana ka gore yalo tla re dinele ya thato Kgosimore a re neetsa metshameko.
ke a go leboga Lucia Ramasu. Matlametlo a modisa ke go di gorosa ke Thato Kgosimore ke gorosa jalo tsa metshameko tsa in context motho etsho madume a re bepego e di gogang kwa pele. Lekgotla la African Union Sport Council Region 5 AUSK le rotse mananeo a le mmalwa a solofetsweng go eketsa dipalo tsa bomme le bana ba ba setsana mo metshamekong. Modulasetilo wa mokgatlo wa Women in Sport Botswana WASBO ke Inise Katisengetiani o supile fa mananeo ao a rotsweng kwa putegong ya WASBO ya monongwaga a tla thusa go supa bomme ba ba maikarabelo ebile ba na le dikitso tse di maleba mo metshamekong. Victoria Dikgang. Mangwe a mananeo ao a akaretsa la Walk for Life le mo go lone ba le dirisang go rotloetsa itekanelo ya mmele le go ja mo go siameng. One for More program e menokeng bana le bogole ba ba mo metshamekong. Lenaneo la go ikoketsa dithuto ga mo go le le rutuntshang bomme mo go tsa boeteledipele. Katisengetiani o tlhalositse fa ba kotabolotsego le go ntsi mo lenaneo le le rutuntshang bomme mo go tsa boeteledipele jaaka ba tla bo ba losa setlhopha sa ntlha sa bomme ka matlhatso. It will be the first cohort that we registered in 2020 and we'll be graduating it. We have a total of... Ba batla bong ba aloga e tla bo ile setlhopha sa ntlha se re simolotseng go se kwadisa ka ngwaga wa 2020. Go ya pele re ikaelela go akaretsa bomme ba le bantsi ka gore lekgotla la AUSC Region 5 le solofela gore morago ga dikgwedi di fera bobedi tsa ithuthuntso bomme ba le 20 ba bo ba rutuntshitswe. Months are training so that after this graduation then we are able to register the next cohort. WASBO e mo nakong eno e le mo dikgalong di fera bobedi go ralala lefatshe leno e ikaelela go tswelela eno a mananeo ao moro. We are going to engage more with AUSC Region 5 through the BNSC. Re tla golagana thata le lekgotla la AUSC Region 5 le la BNSC go bona gore re fiwa dithuso tsa madi a re tla dirisang go bona gore dikgalo tsa WASBO di a bonala ebile di dira diphetogo mo bana le seabeng. WASBO at regional level. So that is one project that is coming for us. Batshameki ba bomme ga mmogo le ba ba tsamaisang metshameko ba rotloeditswe go inakanya le mananeo a go thusa go tsholetsa serodumo sa bomme mo metshamekong. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Motshameki wa tennis Ekua Urim motabogi wa lebelo la 800 meters o ratile Norway ga mmogo le women FIDE master Natalie Banda wa motshameko wa chess ke bone ba tla phadisanela tlotla e kgolo ya motshameki yo ga isitseng wa ngwaga mo ka bodetseleng ya Vunani Annual Botswana Women Sports Awards. Ka bodetsele eo ya boraro e tla boena le dietsele di le 17 tse di abelwang bomme ba ba dirileng bontle mo metshamekong mo ngwageng o fetileng. Khomtso Sefako wa latela. Yuri mo nakong eno o mo maemong a 442 mo dipalopalong tsa ITF tsa di-singles sa bomme morago ga tshameko e nteng go gola. Yuri o tshamekang kwa University ya San Antonio o ithusitse go nna mo maemong a 44 e le lantha mo ditsong tsa university eo. Banda o nnile le ngwaga o mo namagadi a fenya kgaisano ya chess ya Metropolitan le Abotage. O gapile gape selefera go kgaisano ya Kansanshi kwa Zambia. Mo godimo ga moo o phadisantse go dikgaisano tse dikgolo jaaka African Games ga mmogo le Chess Olympiad le go fenya tlotla eo ngogola. Noe ka fa letlhakore le lengwe o iteisane boratana go dikgaisanong tsa African Games mo lobelo la 800 meters le la 4x100 meters kwa fentseng bronze le stopper seo. Noe o ne gape a phadisanela tota ya motshameki wa mme yo gaisitseng go ka bodietseleng tsa BNSC. O ne gape a phadisanya kwa kgaisano ya di-Olimpiki e le lantha. Tse dingwe ditlotla ke tsa motshameki o solofetsang, botsamaisi jwa ditirelo jo bo gaisitseng, motsamaisi wa metshameko le wa sethopa se se gaisitseng. They look at performance ya athlete locally, regionally, continentally, and globally. Se se diragalang ke gore mongwe le mongwe o na le seabe mo metshamekong o na le sebaka sa go tsenya kopo ya gagwe. Rona ga re dira ka bakanoki ba rona re lebelela dilo di le mmalwa di akaretsa tshameko ya gagwe ya monogae mo kgaolong ya rona ya Aforika le lefatshe. Ke sone se se re fang gore go a go fenya mang. Ga rena ba ba phadisanelang tota mokatisi le motshameko wa bona le bogole ka gore ke motho a le mongwe fela yo o tsentseng kopo. Mme bakanoki ba rona ba ne ba tsaya tshwetso ya gore ka go sena bape re se ka ra efa ope ka dipalo di sa lete. Sportswoman of the Year with Disability, as well as Coach of the Year. Go ya ka barulaganyi ba dietsele tseo e tsweletse ka go supa kgolo ngwaga le ngwaga jaaka di nna le seabe mo go netefatseng tshireletsego ya bomme mo setšhabeng le mo metshamekong. It's community building and it's national development. Now at BOMAID, we're committed
related to the well-being of Motshameko ga se go phadisana fela, o na le seabe se segolo mo go ageng tšhaba e kopaneng. Motshameko gape o ka thusa go lwantsha mathata a mangwe a re kopana le one mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi jaaka malwetse a setlhalwaneng, ntwa kgatlhanong le kgokgontsho ga mmogo le botsogo jwa tlhaloganyo. Ke ka mongwe go le botlhokwa go tsaya ka tlhoafalo. community member that is affected. Ka boditsele o ya boraro e yang go tshegetswa ka fa tlase ga sethogo se se reng metshameko e babalesegileng e tla tshegetswa kgwedi eno e le 22 kwa Lekedi mo Gaborone. Go motso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Ntse e le kwa phuthegong eo go rotswe semmuso ba rotloetsi ba moletlo wa kabodietsele wa boraro go tshegediwa monongwaga. Moletlo o rotloeditswe ka 525,000 pula go tswa kwa dikhamphaneng tse di farologaneng. Mo go tsone go lepa rotloetsi ba pašwa e leng banka ya Absa e ntshitseng 70,000 pula, Exclusive Life Insurance e rotloeditseng ka 45,000 pula, le tlotla ya moithaopi yo gaisitseng e rotloetsweng ke motshameka pele wa setlhopha sa setšhaba sa The Zebras Tumisang o re bonye. As firm believers in sustainable growth, Vunani Fund Managers carefully chooses community initiatives that we... Kwa Vunani re dumela mo go nneng le seabe mo go ageng tšhaba e nonofile ebile re rotloetsa go dira bontle ka botswapelo. Maduo a ka bodietsele a itshupa ebile re solofela fa ba na le seabe ga mmogo le barotloetsi ba bangwe ba tatswa thuso mo loetong le jaaka lefatshe leno le tsweletse sentle ebile le ipaakanyetsa dikgaisano tse ditona tsa di-Olimpiki tsa LA 2028. In so far as women athletes are concerned, let's do it together for our youth, for our women, and for our country. We are quite excited to be delivering this edition with Vunani Fund Managers, the Botswana Football Association, for the third consecutive time. Also, re itumeletse gore re bo re tshegetsa dietseletse re ntse re tshwaragane le barutwetsi ba rona ba Vunani, Botswana Football Association, VTM, ga mmogo le khamphane ya papadi e ntse e re thusa ka dijana. Ke rata go laletsa barutwetsi ba bangwe go tsenya letsogo go re thusa mo loetong le la go godisa motshameko ka le one o ka thusa dikhamphane tsa lona go gola. Program to invest in the awards this year and beyond. The return on investment to all our sponsors is massive and highly impactful as we focus on ensuring optimum brand positioning throughout the awards campaign period. Ka yona tsela yo re tla kwa bokhutlong ga jwa dikgang tsa rona tsa metshameko tsa In Context. A re boya gape re kopane ka nako ya boraro fa ke tla ka tse dingwe tsa metshameko. In Context ya tswelela.